Maya pa Aldokia ka, JC. Maya pa kira tigawan so niya. Oo, inaanak. Kalambatan ng emikit. Weapon. More than 10 years. Siguro Pin eh. Pero, ing balo ko, mamalambat kang tuturo UP Diliman. Kanita anyang 2002 hanggang 2005 full-time cooking diliman. Kaya may balik ko bilang visiting anyang 2008, 2009. Nini ati kong appointment king UP Residence Institute. O nangiro tuturo. I see. Pala mo research fellow ko mo kanya. Pero, wari, talagang manok-nangan ka, Pransya. Kanita. May bait ko Pransya, may dagul cooking Pransya, o nang neni maka-base cooking New Zealand. So medyo komplikado yung biyero neni, uling nga doon akong pasaporte, nga nakatlo yung pasaporte. O nang, ang pong yung identity, at chiking Pransya, chiking New Zealand, at chikeni. So medyo... So, yung anak mo kanyan, at luya pasaporte? May by chikeni, so yung pasaporting Pinoy, at yung French passport, ang pong New Zealand. Okay. Pero, bakit make decision kang tuknang king New Zealand? Tuturo ka kang university? Oportunidad. Okay. Uling kanita, so ati kami Pransya, o nang medyo may kasakit yaman tunobra yung asawa ko, ang pong issue na ning rasismo, ang pong medyo discrimination. So, mandun kaming obra king metong anglophone na bansa. Kabira-bira, ating oportunidad king metong mailing list, may go-apply ko, may tanggap ko. So, pakanyan niya. New Zealand. Okay. So, kaya abe mo rin ang pamilya mo, definitely, king New Zealand. At, Citizen kay... inayan ako, isaya rin, kumusta ya? Mayap. Tuturo ya? Ani, mag-oprayap, psychologist yan. Magobraya naman ka rin. So, pila na kong banwa king New Zealand? 12. 12 years? Malambat na nang emikit nung makanyan. Meto nga dekada at least. Siguro 2008 makanyan. Kasi atatandanan ko, itantawli, magpasyal ka naman Kenny, pero that was a long time ago. Bayo ya pa yung CLTV kanta. Nung makanyan, mga 14 years ago na ito. Siguro, 2008. At, eka talaga tutok ng kaya kang pursuit, kareng research mo, keng akademya, talagang yapi na yung biya mo yan. May lako ita. Yung pangako ko pen keng sarili ko, magbalik ko UP po tang retired cooking New Zealand. Talaga? Bala mo itang alop cooking UP. O ning, mo, Kenny, itang pera pananaliksik ko tungkol king karing kalamidad itang pera lakangan na ning obra ko kalamidad talaga. O ning importante yaka ako yung Kapampangan uling bala mo ganaganang bagay na maging critical king pamagaral king karing kalamidad. May foreshadow laking intindihan ko king Kapampangan. So bala mo kadalasan ikibalo ita. Elya masala ka ako o nang kaibat gustong mamasa ko tungkol karing kalamidad o gustong ating kong bayong bala mo teorya tungkol king kalamidad. Bala mo, ako na ita manibat king Kapampangan. Antimo neni, itang agenda ko king disaster studies. Metong yung post-colonial agenda. Okay. Itang tauling libro tungkol kang kalamidad, ing titulo na The Invention of Disaster. Okay. O nung lalawen mo laring sinulat ko tungkol king Kapampangan na yung 2010 o 2012, maranya niya mo rin, tungkol king Kapampangan naman. Balo kanita, balo na post-colonial yung sinulat ko tungkol king Kapampangan. Kaya significant siya ako yung Kapampangan, uling bala mo, karin ko mababat, karin na mag-maturing, o kanila mag-maturing idea ko. At tatandaanan ko, let me recall, 2001 yung minunada kang akilala.
Yapin in first International Kapampangan Studies King Holy Angel University nung Wow. nuka rin ika ing metong karetang resource persons megsalita ka rin. Wow. Di ba? Tungkol king bakulod ya ing... Tungkol king bakulod. Wow. At nyapin may ka masyado kong may lapit alub kaya kakanita, may ka interest ko at uling abalo ko talagang mag-focus ka keng bakulod. Aba sa aking sinulat mo, aba sa kaya naman sinulat ng Kevin Rodolfo, po itang asawa ng Kevin Rodolfo kanita. At metong ka rin mag-inspire ko, retang kanako, retang sinulat mo. At retang interest mo ka retang, anti mo ka rin ingkong me, Juan Crisostomo Soto, Crisot, ang popang ating kan sasabihan kanita tungkol ka rin monumento. Kasi ewari, kinumpara mo retang aliwang lugar mituran kayang pinatubo, ang po pa rin yung Bacolor na mituran mo naman kayang pinatubo, pero anang kaulaga kaya itang kayang milabas, lalo na yung kayang kultura, sinabi mo. Ngayon, kaya kang, yan January 40 na magsalita ka king museo, getang Old Pamintuan House na tuturing tamong metong kareng National Museum sa nangyari, kaya mabilog ka Pilipinas. Ating kang sasabihan na perspektiba na tungkol keng pangakapampangan itapin, related siya atake at ang amanwan mo din na post-colonial, ang popang itang paglalawe na mula keng punto de vista na ning kolonyalista, itang baluta mong etnisidad at dareng kapampangan. Can you explain that further to us? Yepin. Ing punto ko tungkol kanita, ing baluta mo tungkol king kapampangan, manibatya ka ring Espanyol. Anyang labing anam siglo. Yeah, 16. Kaya niya may sukat nung nano yung kapampangan. Kaibat, manibat kanita, bala mo sentido common niya. Taniman kut ng nino ya o nano ya yung kapampangan. Bala mo sentido common na ating grupong tao kay ti mabiluga o kay ti libutada Luzon na ating amanong siswan nga awasan tamang kapampangan, Yes. makanya niya yung kultura da, makanya niya yung kasalisayan da, oning etaya talaga kutnangan no karin niya manibat ita. So bala mo, king amanong akademiko, bala mo ating ontological a problema kanita. Diyan da nga duwang halimbawa siguro. Sige. Ing mumuna yung pera masala siguro, yung pera malino ebidensya. Ing amanong siswan. Ing baluta mo tungkol king amanong siswan, Roman alphabet. Okay. Ne, Wow, pera wow. sulat tamo, ne, Roman Wow, alphabet wow, siya. wow. Kaya ba't ing baluta mo itong garalikana, ating subject, ating verb, ating object, ne. Okay. Karing Wow. king pamagturo tamo, king Wow. king amanong siswan, ne. Wow. No karin labat data, king amanong siswan, king karing Espanyol, ne. Eta ni masyanong gamitan ng kulitan. King kulitan, balikan tayo siguro po tayong kulitan, ne. O nang itang baluta mong kulitan neni, etaya gyui fit itang konsepto ng subject, ng verb, ng object kanita, ne. Okay. Aliwaya talaga itang struktura ng Wow. ng amano kanita, ne. Oo. So metong yung halimbawa ita. Okay. Baluta mo king amanong siswan neni, ing tinuro daring Kastila. Kastila kanita. Pangadwa siguro, detang baluta mo simbolo ng kulturang kapampangan neni. Na ano la, keraralan daring keraran daring ulam. Alilangan oning manibat la karing Espanyol, ding adobo, asado, caldereta, Okay, etc. oo. Manibat la karing Espanyol. Karing Frances, San Rival, ding Maranyan. Wow. Detang basulto, detang komedya, detang pati retang sinulat dari Crisot, mo, o galura, king bakulod, Oo, ne? yes. Kahit daring Espanyolita, itang pamana daring Espanyol, ne? Ampo pang detang pagmaragul tamo ni king kapampangan, detang mumunang pare, detang mumunang doktor, detang mumunang nurse, o nino man,
bala mo marasurat la karing obra daring Espanyol na dapat i-achieve tayo ing dela daring Espanyol kini. Bala mo maging doktor, achievement ya ita. Uling kay bala mo ebidensya na ning achievement king Occidente. Oo, okay. So, yan ko, baka problema ko talaga kitang pagmarugulan tamo Kapampangan first, anti mo. Na paano itong Occidente yung maging balamong benchmark na ning kira tamong pamaglawe king sarili tamo. Okay. Itang standard na ning West. Standard na ning Occidente yung maging benchmark Okay, tamo talaga. oo. Imbes na lalawan tayo yung sarili tamo bilang pamamacho o panalawi king Okay. mundo. Mas Okay. buri kasi siguro yung pamamacho Wala mo- kitang pamanalawi kasi Oo. panalawi bala mo lawe yung pera importante. Wala mo world outlook yung sasabihan mo? Itang, Wow, na itang looking kasi yung problema ko king looking bala mo ba't yung Occidente itang Okay. site. Okay. Ita ni pa siya pasasabihan itang hearing o itang taste Okay. bilang sense. Bala mo itong predominance na ning site king panlalawe. Okay, Manibat siya mo king Occidente kaya mas buri kitang pamamacho. Bala mo mas kaya. Pamamacho, Balang mas perspective. balang mas kaya, mas maluwag. Wow. Maliwalas. Parang mas malawak kung sa Tagalog. Okay. Broader. Wow. More comprehensive. Oo. Kaya itang apo gustong gawan tayo itan gustong mumunang Kapampangan ing pagmarulan tamo. Bala mo ikumpara tayo yung sarili tamo karing Tagalog, wari kadalasan o minuna tamo miras king universidad karing Tagalog minuna yaing minunang pare yung Kapampangan karing paring Tagalog So paano itong ing kahit tamo ing luwal aliwa ing kilubo. Okay. In punto ko kanini, paborin talaking Tagalog. Darantang kaluguran, iwari na pakipatan talaking Tagalog. Paborin talaking Tagalog. Atin lang sariling problema aking Tagalog. Maranyan mo rin itang issue kaking Tagalog actually. Dapat kaya lalawin tayong sarili tamo. Bang ibuo tayo itang tunay, authentic pamamatch yung Kapampangan.